Remake da aju ikamtaya pauping. India na rai maning jang mana ka yangashili ngahan ga khwai pangshap layada PM Modi na hangaira. Second Northeast Olympic Games wivang Manipur kanchute team le Tangkhul naukathum jangdalai. Lekhyang athor ajat Tangkhul Express wipau Thangmeiring Chodang ina pami dalai pauping maisai na nganang rumsa. Rai ko hi India na maning jang mana kaji PM Modi na hanghaira. Rai kasahi India na khanawa apong sada haya ka India le migyan chakashi jili India we Armed Forces na mapung kapha ngahan ga khawai pangshap la apong layada Prime Minister Narendra Modi na hanga. Diwali nitrewi Chanpur Armed Forces pingwi mangali mida PM na India we kaping gishap maramli hanga. Diwali hi khangaji khangajam ngajang gasangwi majut saya kaji hangda Kargil Riley India Armed Forces khui sambangda chui atamwi Diwali khamayon phaniung da Modi na hanga. Zadrag hai jingum jisharwi alungli Armed Forces li regasang khuira khawai technologies tharibam infrastructure aina la force li shinausan wi position mathamai khwai sarkarna hotnara hairada Prime Minister na hanga. Tharibam secure sahayaka ngalaihi safe sara lansinrin mathara la yaripan ninghak mairada Modi na hanga. India na ayarwi yangashili alungwi yangashila ngarara haira kala terror naxalism aina extremism shimit khwai ot sarashum hairada PM na hanga. Kala India na atam gajida rahi first option masala khanawa apong sada hairaya India la ogthwili chingri ghai hi ningjanga kha chingri ghai hi pangshap majangla mukhira paimanada PM Modi na hanga. 2014 kum election gagawe ena Modi na Diwali phanit military facilities li vamayon rumum chia. Second Northeast Olympic Games 2022 we kanchute ngahanli jangkhwai Manipur mianau team wibang Tangkhul naukathum jangda mi makali pangkhui haira. All Manipur Football Association na Manipur men's football team wibang kapangukhili defender L Jahansa Wongshi aina YR Ninglumshang kala midfielder Semi R Shimre athum jangdale. L Jahansa Wongshi hi CFA wi khangreu nauna kala YR Ninglumshang aina Semi R Shimre na UBFC li janga. Second Northeast Olympic chi Shillong li rungidaleya. Chodang Baptist Churches Choir Director Forum na Makok Mida Kare Choral Concert ajang zin rungmigidale. Pro Holy Maso Chikada La Sasa gaji hina tuigi sada Choral Concert chi Union Baptist Church li ajang zin pung trukli hapokra. Choral Concert li Hongpung Baptist Church, Bumre Baptist Church, Chodang Baptist Church, Hipingwi Choir ping na sharuki gidaleya. Choral Concert kazip chili Pungyo Baptist Church, Violent Baptist Church, Honpun Baptist Church Choir, Zingdoje Baptist Church Choir, Maizailung Baptist Church, Union Baptist Church Choir la zangidaleya. Manipur State Rural Livelihood Block Mission Manager Unit, Yukru Block, Kala Rural Development and Panchayati Rajna Makok Mida, Kare Internal Community Resource Person Roundway, one-day debriefing program Rumihera. Program J Yukru Udwa Holy Kwikada LM Block Aina Yukru Block Kani Wivang Rungkamina. Angran Angye Jili State Mission Manager Unit We Aina Prudencia Kamai District Coordinator Finance Inclusion Yukru Block Coordinator Ngarin Miluikam LM Block We Coordinator Raisang Lungharla Rajanga. DCFI SMMU Prudencia Kamai na Kamatui Lighang Yukru Block Aina LM Block Murumda Shakani Langdana SHG Kasemhi Miyangaya. Manipur State Rural Development hi NGO Maningmana Hilly State na 10% Kala Center na 90% fund Shokamina the hanga. Atumna SHG hi Urban Maningla Rural Area li Sem Kamina. Kala Chuivang Sokarwi Shong Aina la Bang Shong Aina la Kanak Pai Bingji Group Hiwi Manga Aina Kwira Kami Kasana Chia. Group Kasemhi Ot Akaning Janga Jika Ot Yurji Kwira Kami Pa Maningla Ot Jikata Kwira Gaji Tamigi Gajina da Jita Sada Karin Karakli Ngajay Kasang Kwira Kwai Kasana the hanga.
State office la district office apang ngatede da shomi haira kala hiwi office bearer ping la recruit masaranga rakra November nga phaili recruit sara da hanga SHG sholaga kajang turgui thili paisa katyaw ka sampangra kalachi livelihood li shijin khwai hok har kata da kaira la resangra gajiwi training la tarkar khalewi atishura training kamina da hanga PMMU Yukru block in charge ngrin mi lui kham na gang SHG kashem hi private NGOs aina kasamaning la direct Manipur government we aina kharana atumna ramramli SHG kasem hi lairi kathem mang kapha maning mana ka lairi ithei ka hai bingli opportunity kamina kaji hi hangda training khang hot tharan training changnu da ngarin mi lui khamna kasat sanga shokarna Tumrada Katumthang we alungli Shimla Kajibu we mi Avavuna SHG we member Sablung da order chok atishura Tumrada Katumthang we alungli SHG semi kahaj we Yukru block aina LM block we CBR team na report kami sana block jida la ramramli walaga Yukru block team na SHG shaka hangmati semia LM block we team na la SHG hang chuko da chuko semada report kami li hanga Illegal immigrants wivang Aadhaar card sem kami akhali lilong police na tukui haira. Bangladesh we mi Muhammad Ramzan wivang Hafiz Salatur ho zingum magada truk konuma hianggong mayang Imphal we mi na Aadhaar card sem kami na chia. Ani khanini lilong yukuli pamsaya. Muhammad Ramzan je illegal immigrant na da thei laga Salatu na Aadhaar card semi paya da Aadhaar card khalinaw akhali horang sakta thaisa magshok naw akha Ramzan we Shimkhurna da Kapiklaga Sem Kamina Chia. Saladuna Lilong Bazawi Aadhaar Center Shoya da Hanga Maram Chui case FIR Tasangaira. Zingyati Chakshivara Gaji Wivang Ngshar Kwai Hangmatin Haira Tongyang Cyclone Sitrang Khongli Sazaki Gaji Manipula Red Alert Li Pamda Zangdale. Cyclone Sitrang Khonghi Apam Kaikali Masi 90 to 100 km per hour Gada Zatale. Regional Med Center Kolkata with Deputy Director General Sanchip Pandopathaya na Gahang Cyclone Sidrangji Matailak aina Sundarbans Bag West Bengal aina Bangladesh li Sajra Tongyang Chuivang aina Northeast Region li Zingrod Kala Masi Khamar Lera IMT we Atishura Zingrod hi Tripura li Chakshimai Kabra Ngshang Rokwai Tripura Mizoram Assam Manipur Kala Nagaland li Red Alert Mihera Kala Arunachal Pradesh li Orange Alert aina Leidale Singyat Zakshina Yari Ngtu Valley Sheikut Aka La Yukru Down Alungli Singyat we Sheikut Mangmaning la May Electricity Makalena Akada Regime Nopingli Sagasa Ledale Singyat Zakshi Krelda Maili Shoigazarhi Kangaja Tata Lake High Take with the Angaretiwi Sipusa Kala Yarina Ningyang Makung Maringapa Lehera Zingshatina Northeast Autumn Festival Lila Sheikut Haira Georgiang Lunghar Yukru district li rungda khalai nitriji kzingmarna rog hai wivang aya ot msa pai lakchuwa chingshat wivang aina music concert changda ran hai ka sa saikura ngason hawa kalag jing hi machatla chakshiwa kha ajuwi ang ran ang yela ngason wa hawla bai da makhokmi chigo adventures na pangshoka Kakching police na aya Manipur State Power Company Limited we managing director we shimkala MSPCL we head office li raid vahaira Reji Loga Yukta case MVA substation Jakpikarong Li Kasem Kala 33 kV line Kasem La NLCBR we Azingli civil work Kasawi Maram Wivang Nachia Ka Pauna Gahang Aya Raid Kavaji Saupakya scheme case Wivang La Zangnada Hangle Lakvak MSP DCL we Akvaping na Saupakya scheme we lupa Kayam Gazawi Pau Kapong Imphal Times we Tungli MSP DCL Akvaping China case Tasang Rada Leda Lejia Ajawan thang Paumi Shim Jina Kapong Taka Saupakya scheme we lupa kro Shahani Shijin Kungwi Lega Haina Maram Jile Gazang Akvaping we Ming Mazak Shikawai Kayagan Kavaida Imphal Times we Tungli case Tashanra da MSPCL La MSP DCL Akokabing Chief Secretary Li Kangasan na Sadalay da Imphal Times na hanga Miss Northeast Korea Nagaland li Rungmiki da Laydale Northeast Beauty Pageant Organization na Makokmida Northeast we Ngala Kangiyan Ngahanji Ngapai Taray Katumtang Sara Beauty and Aesthetic Society of Nagaland President Mele Kodo Bujo Naghang Miss Northeast Contest Chili Northeastern State Chishadwi Ena Contestant Trada Pangana Ngahan Gidaleya
Abam hiwi state kajivana contestant kanini Johorang Roka Katripurawi ena akamang na shurukwira contestant bingji akama gohimali vada grooming session apokora contestant ji Nagaland Chokar na sponsor samilaga BASN na makok migi gijina NEP PO na tuitak ta khai atishuda beauty pageant ji state kajivana ngatak ngatada rungming rockra rakrali Sikkim na makok mirada pujona hanga Miss Northeast Kayuva chile lupa lak aka tangkai kakhanya le lupa lak aka kakutsumale tinghang shini mira kala subtitle ngatai dali lupa tingmaka mira da hanga Kore Miss Northeast ngahan jili Manipur wi aina Manasha Devi Sapam kala Balavi Laurengpam na wazangi dale Laluida ajawi kamataya pauping India na rai maning jang mana ka yangashili ngahan ga khwai pangshap layada PM Moti na hangaira Second Northeast Olympic Games wivang Manipur kanchute team le Tangkhul naw kathum jangdalai Ajawi pau hiling jangaira pau ngana dak le na thum sai korali ringpa kala khama haya zim show musaserana